Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo wakwikonegita kuri wifi utazi password yayo. Ndagusaba ngo urebe iyi video paka uyirangije uturebe uburyo umuntu yikonegita kuri wifi atazi password yayo. Byose bikorwa neza, ukabireba neza urasoza byose ubizi. Ndagusaba ngo niba ari ubwa mbere ugeze hano ukande subscribe. Reka turebe hamwe muri iyi video uko bikorwa. Muntu utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu, menya ko nawe ibintu utazabishobora. Ikintu uzahita ukora rero, urabona ngiye mfite telefone ya Airtel, MTN nako ikosora, mfite telefone ya MTN nzaza njyano handitse internet. Kuri internet ndakeka wahabonye hano hejuru handitse internet. Nindangiza mite nkandaho, zakandishaho urutoki rwanjye nkomeze. Nimara gukandaho nkakomeza rero tuzahinguka, bazatwereka tuzafungure wifi. Urabona uko wifi isa nkaho itariho, ariko tugiye kureba ya indi baduhaye uburyo turabona password yayo. Nzaza hano handitse save the network, nzaza nkande hano kuri save the network. Urabona iyi ngi yanditseho anapa 350 na kangahe 55 ccg 9. Iyi ngiyo iri connected ku muntu uwo ari we wese. Iyi ngi iri connecta, iyi ngi uyigezeho wese ahita yiconnecting. Nzaza nigire kuri cable free. Nimara kujya kuri cable free, iyi ngi niyo wifi baduhaye tutazi password yayo. Nzaza mite nkanda hano handitse share. Kuri cable free nzaza nje hano handitse share. Iyi nzaza nikandire kuri share rero. Ninkanda kuri share tuzaba dukeneye kano kantu nyine kugira ngo tube twabikora neza. Twebwe ikintu dukeneye ni iyi kiala, dukeneye iyi ntuza ayibora. Tuzaza tujye hano ahantu handitse screenshot, dufate screenshot. Byabaye nitumera gukora screenshot, ndabizi uko mwese muzi editing ama screenshot. Twebwe bazayiguha, reka nzenye cropping, barayiguka yiringaniza neza. Ndabizi mubizi gukoropinga ama screenshot kugira ngo iyi screenshot izigaragara neza, kugira ngo nituza kwishyura muri QR code scanner ize kwikaninga neza, tuhite tubona password twifuza. Tuzaza tuhite ngenzaza kuri crop, nkroping mite nkanda export. Nimara gukanda export, urabona yuko yageze muri ntuza muri phone yanjye saved. Urabona uko savinze. Ikintu uzahita nkora, urabona ngende gukoresha phone ya MTN, ariko nawe bitakira icyo bigutwara. Ndasoza nyuma nkwereka uburyo wa downloadinga scanner QR code mu gihe utayifite. Uzaza uhita hano handitse scanner QR code. Hameze gutya hariya uba ugiye gucana itara nyine kugira ngo uscanning telefoni. Ufite indi telefoni nyine wiscanning wiyadingeho ubone gukoresha internet. Tuzaza dukande hariya handitse gallery, kariya kantu kameze nk'aga picture, nk'agafoto. Urabona baduhaye tugiye muri image zacu, batujyanye muri file ya telefoni. Hari screenshot, hari inshot, hari byinshi, hari image, hari twebwe tuzaza muri inshot kuko niho twakoreye edit y'intuza ya kariya kantu kakaboro sinzi ukuntu bakita. Tuzaza dukande muri inshot, tuze twemeze mu ya boro yacu. Urabona cable free wifi, urabona yuko password yayo ni cable free. Urongera ukabyandukura nk'uko ari cable free. Ibi bintu sinzi niba mubyumvishe neza. Cable free password yayo ni cable free. Ndakeka wabibonye yuko password ari ingi ya cable free. Reka dushyiremo indi itari cable free, noneho uhita ubona yuko bya bintu biri serious. Tuzahita tuza muri wifi, bya bintu nakweretse imbere. Tubikore twihuta, tuze muri wifi, save the network, twishitiramo duhitemo bwenda, share, dufate screenshot. Tuza dufate screenshot twirukanka cyane. Nitumara gufata screenshot aho iyo ushatse editinga cyangwa se uyeditinge, tuza muri QR code, scanner QR code. Tuza duhitemo hariho akantu kaga picture, tuze muri image, tuze muri screenshot. Tuyihitemo. Urabona iyi ngiyi yitwa Bwenda, ifite password yitwa Bwenda Arubaz 2025 2025. Kakanu ndakeka mwakabonye no mwasobanukiwe. Hariya mberetse cable free, turebye dusanga password ni cable free, ariko yitwa Bwenda, password yayo yitwa Bwenda
@2025. Rero wowe muntu udafite scanner QR code uburyo urayibona, uraza muri Play Store, turanyarukira muri Play Store turebe uburyo turabona QR code scanner. Turaza muri Play Store, turasimbukira muri Play Store yacu turebe uburyo turabona QR code scanner. Tuze dukande hari handitse research, uze usacinge QR code scanner. QR code scanner kuriya bimeze. Numara kubisecinga rero leta haza application yitwa QR code scanner. Mu gihe udafite scanner code QR, mu gihe utayifite uraza muri Play Store abe ari kuriya uyisecinga. Ndakeka mwabonye uburyo bikorwa. Imana ibaha umugisha, mukande like, subscribe, duhure muri comment.